Sacela ukubingelela nguMangothobana isangoma esibhulwa ngonyezi ezinye sibhulwa ngamathamba umphathi wekhubala usandla sensimbi. Namhlanje ngizoke ngichaze phakathi kokukhanyisa nenkomo noma nokukweleta. Masikhuluma ngokukhanyisa lokho mawufika enyangeni ethi khanyisa, lapho usuke usakhanyisela ukuthi umuthi ukusebenzele noma umuthi kuwe makhona izidalwa ezavalwa ngomuthi ukuze le zidalwa zala ekhaya zikhanyise nawe ukusebenzela. Ngase ukuthi inkomo mayisethi umuntu inkomo uyalomuthi uyinto engaka, lapho ke usemayithi inkomo 200 ukukhanyisa nenkomo akufani. Mase ngize ngiphinde ngibuye lana ke kunabantu into zabo ezivalekile ngesimo sokuthi bakweleta noma imithi. Mawuthatha into yomuntu ungayikhokhelanga leyo nto usuke uyikweleta, mawukhanyisa usuke ukweleta ngoba inkomo isuke engakayisho lo muntu. Lalelani ke kunezinto ezivalekile zabanye abantu ethi umuntu mina izinto zami azilunge, mina izinto zami azikhanye, kanti zivalwe zikweletu. Wathatha imali yomuntu wathi uzoyibuyisa noma wathatha imithi yomuntu wathi uzoyikhokha ngabe sayikhokha. Masikhuluma ngedlozi siwe sikhuluma ngento ejulile, masikhuluma ngezithunywa siwe sikhuluma ngento ejulile kakhulu. Into engasiya la emhlabeni into yangale ngaphesheya lesikhuluma ngayo. Umuntu engakuboleka imali yakhe kanti ithonga lakhe alithandi, futhi ithonga lakhe lezivumelwane enivumelane ngazo yena wena naye ithonga lakhe libambe wena. Kunabantu into zabe ezibanjiwe engabanjiwe amathonga kubo kodwa ezibanjwe amathonga semzini yabantu ngenxa yezithembiso abangayigcinanga. Umuzwe wethu umuntu mkhulu sengihlabile ngahamba inyanga ngenza yonke into, kanti kunezivumelwane yena asenza nomuntu angazange azasigcine. Kunomuntu othi mina mkhulu umuthi awungisebenzeli, kanti wathatha umuthi wenyanga, idlozi laleyo nyanga limile phezulu kwakho livimba wonke umuthi ofanele ukusiza. Sengisho ukuthi ke zigadeni izikweleti enzenzayo, nigade nezinyanga uma nifike egodlweni izinto enizikhulumayo ngoba nibanjwa yizo kusasa. Thokoza uMangothobana.